ɓeni ko suttini accini addi haala ala ko tongi gueɗe si bontodirama ndaare fulɓe tv ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum hara himo toon waɗe subscribe joni fulɓe tv no weeli ha Basis Santosu musidɓe meɗen ka garasi ketketji ɗin ɗo darugol ko honoɓe woni gerduɗe ɓe debura fi dépense maɓɓe wallitagol julɓe ɓen kadi jokke men tan min yewtida e woɓɓe maɓɓe ɗo. min ko Boubacar mi wiyete. Eɗen ko ba yetteɗa jaɓani wonde yetto. Ɗum ko Diallo mi yetta. An ka bandira on. Mi tawi on base ɗo onon ko ɗum ɗo woni golle ɗen. Eyyi minen ko ɗum ɗo woni golle ɗen. Ono wayno no marsude. Alhamdulillah. Kono ɓittaɗo lawol ngol ɗata pandi ko hono ɗum ɗo. Lawol ngol ɗo tigui on probléme ko min mari kon fof ngol lawol hedde ɗo ni ngol ɗo no kaani moƴƴa. Eyyi ngol kaani moƴƴa. Eyyi ndin soñjama fof ko ɗon min mari par ce que ko ni min tarorta. mi yaha mi yaltoya eɗe Reliance Banque ɗa ma garage gam mi saraɗa ni min nanga mi yara Kobakounda. Ko client ɓe yahoɓe hedde Kobakounda jogui ɗo? Eyyi min jogui hedde client ɓe yahaɓe Kobakounda min jogui yahaɓe Manékounda mi jogui yaraɓe Mansa Diang joni noon yaraɓe Kobakounda e Mansa Diang fof ko gam mi rawrata. Eyyi paasi ɗin ko jeeɗi? paasi ɗin ɗo e Kobakounda ko mbuddi 10. eyyi ɗo e Mansa Diang ko 15. eyyi ɗon e ray ɗon ko ɗo ɓuuri weɓude ka? eyyi yimɓe jeelo ƴettoto mono ɗo men ɗo ko yimɓe tato min ƴettata ɗo yimɓe tato min ƴettata. eyyi yettude Allah onon client ɓen kono yeddodira heɓata? non yeddodirangal minen client ɓe ɓen ko seeɗa hande si tawi woni a cippira e goɗɗo kene ga acci limma an kan liɓama kenenti ko noon min woniri. eyyi jarama Boy. Joni onon noon mi fayda innayi ko ɗo woni garage on hiɗon onon golloɓen ko hiɗon wonti gotum? eyyi minen ko ɗo woni garage on ilande ma woni ɗe marché ɗo suumi wonnoɓe ko marché ɓen artiri ɗo woni ha marché ɗe wattitama ɗo ni joɓe hotiti ɗon minen ɓen artiri ɗo. sono fof hiɗon ka takko marché tum naɓo yimɓe ɓe? eyyi minen kay ko raɓɓiningo minen ka takko marché tan mi woni so yimɓeɓe yaldi ka marché min natta ɓe ka galle rek. eyyi miɗo yi noon kadi police jon woɗɗotako ɗo kono onon e police aɓe hiɗon famodiri? eyyi minen police aɓe minen famodiri ko takko ɗo ɓe woni ka Johnson ɗo ɓe woni ko minen wondi ɗo. eyyi hanki min ari ɗo e bosowal kar ha min natiri min tawi ko ɓe potto ɗo ka lawol. eyyi way ko ɗo faaɗi seeɗa ko ɗum waɗi ko ɗo ɓay ɗo no faaɗi ko ɗum waɗi wawa feƴƴude no faadira ɗo noon feƴƴirde ko ɗum waɗi. jarama Boy. ok on jarama mi weltike moƴƴa. musidɓe an ko noon nani ɗi nde yewtere nde min yewtiri o chef de garage otoje ɗe koyɗe tati ɗen woni wallude iwruɓe marché ɓen e yaadu maɓɓe ardugo marché harano weeɓi tawa coggu ɗuuɗa kono ɓe wullitike lawol ngol mbiɗa andi noon développement ko seeɗa seeɗa saabu o yi o marché laɓaɗo mo annduɗa kon baro darnani e base ko fewdo ko marché maɓɓe ɗen suumi e ɗum ɗo fof koye ɓantare woni kono ko seeɗa seeɗa. yes ko toroteɗen tujjama yoɓe eto kawle kaɓe woni hara ɓe laɓɓinayi eyyi hara on jarama ko jokkoɗo min Fulɓe TV kon ɗum ko Basis Santosu takko marché ɗen base ɗon. ɓeni ko suttini accini addi haala ala ko tongi gueɗe si bontodirama ndaare fulɓe tv ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum hara himo toon waɗe subscribe joni fulɓe tv no weeli ha